Tautura Namibia, Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa, o solofetse mono mo loetong la semmuso gompieno. Makgotla a babereki le lephata la khiro ya bodirelapuso ba saenne molao o tla tsamaisang khansele e sekaseka mabaka a pereko a bodiredi. Fa Gaborone United e kgato di se kae go fetoga ditshimega tsa ligi ya FNB Premier. Nte go dumedisa motho etso ke go amogelana ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Namibia, Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa o tla etela mono Botswana gompieno. E tla ra le mono Dr. Nandi Ndaitwa o tla nna le dipuisano le Tautona Advocate Maboko ka dikgang tse di amang mafatshe ka bobedi. Puisano eo e tla itebaganya le tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi mo mehameng ya temothuo, bojana la tikologo, mesepele le ditlhaeletsano le tsa itshireletso. Botsalano ba lefatshe la Botswana le Namibia botswa kgakala bo tshwaragantswe ke ditso, setho le itsholelo ebile bo sala bo thaega go tswa kwa dingwageng tsa bo 1990. Dr. Nandi Ndaitwa o tla boela gae gompieno. Mokgatlho wa batlhokomedi ba dikago kgotsa facilities management wa re lefatshe leno le santse le tlhaelwa ke bodiredi jo bo rutetsweng tiro eo segolo jang banana. Ka jalo go tlhalosiwa fa go tshwanetse ga dirwa gotlhe mo go kgonagalang go ngwakela banana mo mohameng o wa tlhokomelo ya dikago. Seo se builwe ke mogokaganyi wa khamphane ya dikago Facilities Solutions Re Michael Mafa kwa letsatsing la go ipelela ditiro tsa mohama o mo Gaborone a rutlwe tsholofelo Tombale. Tiro ya tlhokomelo ya dikago kgotsa facilities management e maikelelo a yone e leng go tlhokomela dikago go netefatsa gore di mo seemong se se siameng ka nako tsotlhe ke nngwe ya tse di sa tseweng tsia mo lehatsheng leno. Seemo se jaanong se pateletsa ba ba setseng ba tshwere tiro e ka diatla go e anamisa kgotsa go ruta setšhaba ka yone. Ko ntle ga go itsiwe ka tiro e, mo letsatsing la mahatse go ipelela tiro e, go ne ga tlhaloswa fa dikgwetlho tse di apere mohama o di le dintsi mme e tshwenyang thata e le go tlhoka banana ba ba e kgatlhegelang. We only got the facilities management standard, the ISO 41000 series. We only adopted. Ditsamaiso tsa batlhokomedi ba dikago di simolodisitswe ka ngwaga wa 2018. Seo se re bontsha gore mohama wa rona o santse o le mošwa mme go a bonala sentle gore banana ga ba itse go le gontsi ka one. Ka jalo re na le tiro e ntsi go ruta ka tiro e kwa dikolong tsa ithutela tiro. Go to universities, have student chapters and bring facilities managers on board. Go ne ga gatelela botlhokwa jwa tlhokomelo ya dikago mo go sireletseng setšhaba ka nako ya dibetso tsa tlholego. You can see because of what's going on throughout all these different changes that we see in the world that the facilities are not at the o kgona go bona ka fa diphetogo di diregalang ka teng mo lefatsheng gore fa batlhokomedi ba dikago ba se tseye boikarabelo go tla tsaya nako go dira diphetogo tse di tlhokegang. Sekai ke morwalela e tlhagogileng bošweng. Batlhokomedi ba dikago ba tshwanetse ba rarabolola dikgwetlho tse ka botswapelo, ka jalo ba tshwanetse go akgolwa le go tswelela ba dira tiro ya bone. To restore the place to full productivity after such disasters. Go ne gape ga buiwa ka tse di molemo mo mohameng o. Need to be conducting regular audits, regular research, regular. Re tshwanetse go nna re dira dipatlisiso le go sekaseka go netefatsa fa dilo di dirwa ka fa go tshwanetseng ka teng mo mohameng o wa ditlhokomelo ya dikago. Benefits from the research knowledge and others benefit from yours as well. Letsatsi le tshwana le go tlhalosiwa fa le dirisiwa go isa ditirelo ko setšhabeng le gona go se tlhalosetsa ka botlhokwa jwa go tsaya tiro ya batlhokomedi ba dikago tsia. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Makgotla buelelang badirelapuso ga mmogo le lephata la khiro ya badirelapuso DPSM ba kgonne go saena molao o tla tsamaisang khansele e sekasekang le go buisana le puiso ka seemo sa pereko sa badiri. Molao o sala morago paakanyo e dirilweng ke palamente ka kgwedi ya Sedimonthole gola se se ra gore jaanong lekgotla leo le ka kwadisiwa sentle ke mookamedi wa tsa pereko go tlhagolela tsela dipuisano dipe tsa dituelo tsa badirelapuso. Mphokele bokio morago ga go leta ka lobaka gore go nne le tsamaiso e batlamang fa go buiwa ka dituelo tsa babereki ba puso le makgotla a babereki ba kgonne go dumelana ka molao motheo o tla ba kaelang ka se se tshwanetseng go dirwa go ya pele. Molao motheo o ke nngwe o dipuisano tsotlhe gareng ga mohiri le makgotla a babereki
di tla ikaegang ka one. Mohiri le makgotla a babereki ba tlhalositse fa ba itumeletse molao motheo o. Gore bargaining council e tsoge e saenelwe. Ke rata gore re leboge facilitator ya rona ka bopelotelele le go bereka ka botswapelo mo ntseng a bereka ka gone go re thusa gore re kgone go atumalana. Ke rata gape go leboga le ba makgotla a babereki botlhe bo presidente le bo SG le maloko otlhe la ba ntseng e le gore nako tse dingwe ne ba hapana go tla gore re tle go tsena mo diphuthegong tse gore tle gorogaga. Yaanong go na le one matsapa a ntse a le teng pele go boele gore re tsene ga re leng teng ebile re eletsa gore re tsamaye ka tsamaiso e leng gore ga ya siamela lehatshe la Botswana hela ebile e tsamaelana le ditsamaiso tsa mahatshe a mangwe ke selo se e leng gore se siame thata. Yaanong re sologela gore go tswa go a go pele ga rena go nna le makgwere kana dilo tse e leng gore di a kgoreletsega ga di nna teng sologelo ke gore re ta di tshwara hela ka ga e leng gore ne re theogetse ka teng ga re baakanya one molao motheo e leng gore o tlile gore kaela sa rona hela gompieno hela ke go itumelela hela gore re le ga re leng teng. Baeteledipele ba makgotla a babereki ba ne ba bona se e le phetelelo e kgolo thata e tla nolofatsang dipuisano gareng ga bone le mohiri. PSBC is taking shape. PSBC is all about the constitution. Therefore, I think we have achieved a lot. But however, I also want to thank, in a special way, I think, the new government, because I think there has been so many challenges, particularly with how to reach an agreement when we are to do a constitution. It's really a milestone that we need to thank them that at least we are taking shape now. We are going to negotiate outside the council because it's a process. We are going to register from now, but it's really a milestone that we are really thankful for. And now organized labor is going to negotiate in a proper platform as per the international best practice. This will be a clear indication of improved labor relations mo la Botswana gore go enkopele yaanong go itse gore Botswana jaanong go na le a positive mo gore jaanong re be re dumalane le maphata a mabedi, the labor movement and the government mo gore ra go handla yang dikgang tsa pereko tsa babedi ba la Botswana, particularly bone ba direla puso ka mo go akalo re lebogile re tsa gore le babereki ba ta itumella this new development. Lephata la khiro le ne la tlhalosa fa le ta dumelana ka tsamaiso e ntšha ya dituelo tsa badirela puso ya friendship structure gore e tla dirwa ka tsela e ntseng jang morago fela fa ba sena go dumelana le makgotla a babereki ka tsamaiso e o. Mpo ke leboge Botswana Television ka Borone. Makalana a ditirelo tsa dithuso tsa madi a gwetlhiwa go nna le seabe se se bonalang mo go emeng nokeng ka madi bomme ba ba mo mogameng wa tsa meepo fa se modisa semmuso phuthego ya Women in Mining Botswana Organization WIMBO mono ga Borone tona wa ditswamong le kgwetetso me bogolokene Wendo o tlhalositse fa bomme ba na le bokgoni jo bo nonogileng jwa go ka etelela pele le go tlhabolola mogama wa tsa moepo mme ke ka mo go leng botlhokwa go ba ema nokeng ka madi mo dikgwebong tsa bone ga mmogo le mo ditsamaisong tsa theko ya dithoto gareng ga tse dingwe ga rutlwa Mojadi Mokibelo. Dingwe tsa dikgoreletsi tse di tsa bomme go inakanya dikgwebo tsa moepo ka dipalopalo ke lethoko la madi ka makalana a adimisa madi a santse a le maoto a tshupa mo go direng jalo. Phuthego ya WIMBO e tshwara lekgetho la boraro ka tatelano ke serala se se tanelang bana le seabe ba mogameng wa tsa moepo mo kgaolong ya SADC sebaka sa go buisana gore bomme ba ka thusiwa jang go phunyeletsa mo mogameng o ka go setse go bonetse gore ba na le bokgoni hela ba santse ba sa bone madi go ka itshetela mo dikgwebong tsa meepo. In 2019, when we started the supplier development program, I remember it started with e tswa go nile dikgwetho dingwe mo isagong tsa kemenokeng ya madi le dibanka ke legwetha gore le tswelele ka go emenokeng dikgwebo tsa bomme ba ba mo mogameng wa tsa meepo mme kemenokeng e tshwanetse ya tswelela ka go nna teng jaaka le supile maitamo a go nonotsha dikgwebo tsa bomme go yeng pele. Development program. Now we ask that banks continue with this, have more concerted efforts towards financing women-led ventures. Minister, can we please let us have packaging and bomme gore nya bomme ha ile gore ba
ba minor tota ba serious mo businessing. Let us do like when we are doing the tendering, whereby we are saying certain percentage for bomme, including the banks. Look at us, the banks. Look at us and come up with the concept if he's in business and mining. Re tlhoka gore re mo tataise ka tsela e ntseng jang. Mo godimo ga mo lekgotla le la Wimbo le supa maitamo a go tiisa bomme moko le go ba thabola dikitso mo mohameng o wa meepo. The United Nations Sustainable Development Goals 2024 report laments the lack of Pego ya UN mo maitamong a lenaneo la dithabollo tsa sennalaruri e supa ha go tshwanetse ga nna le tekatekano ya bong go akaretsa le go nonotsha bomme le bana ba basanyana go yeng ko ngwageng wa 2030. Gender equality and empowering women and girls by 2030. So if we have a citizen economic empowerment, re na le lenaneo la Citizen Economic Empowerment le la akaretsang bothe mo itsholelong ya lehatshe leno go akaretsa le bone bomme ba tshwana le ba lekgotla la Wimbo. in terms of getting into the mining industry. Mo go yone phuthego e puso e go etha mohama o ikemetseng go tsenya letsogo mo go bueleleng go akaretsa le go thabollwa ga bomme ba bo mo mohameng wa tsa meepo. Motšhedi Mokipelo, Botswana Television, Gaborone. Le kalana la NADI le simolotse lenaneo la thuo ya dipudi tsa maši ko kang le le itebagantseng le go tokafatsa matshelo a batho ka go dirisa ditswa mašing. NADI e simolotse thuto puisano ka mosupologo e tsenweng ke baithuti ba le bane ba ba thusitsweng ke lekalana la Botswana Digital and Innovation Hub. Neo Modungwa. Mohama wa maši ke ngwe e santse e saletse ko morago mo lefatsheng leno le ntswa o lemogilwe o na le bokgoni jwa go na le seabe se se tona mo mohameng wa temothuo. Ke ka mo lekalana la NADI le rulagantse ithuthuntso ya dithuto tsa mohama yo wa maši. Baithuti ba tla rutiwa ka go dira ditswa mašing di tshwana le yogurt le cheese tse di tsentsweng mo ngwana ga a akaretsang kgengwe, mowana le morula. Mme maikaelo a rona ke gore di-beneficiary tse jaaka se re simolotse re ba rutuntshitse ka go rua dipudi tse go di direla dijo ya kareta go na le dijo ga bo furu ya tsone nepia go na le bo lukina ga ba se tona go di rua e be ba gama ga ba tswa mo go game gompieno beke yone thutuntsho ya rona ke go ba rutuntsa ka processa mašia. Mongwe wa ba go lenaneo le Melesego Tumelo o tlhalositse fa dithuto tse di mo sologela molemo ka jaana e tla re go tsweng fa a ye go dira dijo tsa leruo mme a di rekisetse barui. Nna tota ke na le tshologelo ye tona ke bona ke ya nyile dithuto tse dintsi ka gore re ne ra re le setlhopha se se tlhophilweng seo re ne ra tswa ka leina le leng gore le re bopa re le setlhopha re nna company yano re be re mo kgalagadi re bana ba ha re tshwantse gore re atise leleme la rona le tiro ya rona re be re dipudi tse ke tsa maši mme ra go bitsa di-product tsa rona re zamoriso. Morago ga dithuto tse go tlhalosiwa fa baithuti ba tla fiwa dipudi di le 10 mongwe le mongwe wa bone go ba rotloetsa jaaka ba tla ba itshimololela dikgwebo. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Modulasetulo wa lekgotla le Botswana la Kaboditsha mo Thamaga Re Frederick Malebe a re o tshwenngwa ke tlhaelo ya bodiredi jo bo diang tsamaiso ya ditiro tsa lekgotla la Kaboditsha jaaka peo ya lefatshe le tse dingwe o ntshitse matshwenyego ao kwa Thamaga mo potsolotsong le lekalana la BTV morago ga bokopano jwa bana le seabe jo maikaelelo a jone e neng e le go buisana ka tsamaiso ya lefatshe. Jessica Pilane na le ko Lekgotla la Kaboditsha la Kweneng le bopilwe ka makgotla a mabotlana a le 7 e bong Thamaga, Lentswe le Tau, Lephepe, Molepolole, Motokwe, Letlhakeng le Mogoditshane. E re di le supa jalo lekgotla le botlana la Thamaga ke lengwe la santsa go ga bokete fa go tla mo tirong ya lone ya go aba lefatshe le go isa ditlamelo ko bathong. Mo ngwageng o fetileng fela lekgotla le bile ditsha di ka tshwara 990 fela kwa motseng wa Mankgodi. Se ka bosone ke sesupo sa gore lekgotla le saletse kwa morago thata mo go abeng ditsha. Re nna le kgwetlho ya go tlhaela ga bodiredi ka gore team e ya sesanyetswa go mainland board
mme yone team eo ke yone e thusang Lephepe, Lentswe le Tau, Thamaga, Molepolole, Letlhakeng and Motokwe. Morago di sub-land board tse 7 so re dependa mo goreng ba go assessa kwa be ba go assessa kwa ba go assessa yana ngore tla ne re sale re emetse gore ba tle gore thusa tiro e ya ba imela intsi go tlokala gore tota go lebelelo gore a seemo se a gona se se ka dirwang gore ba o kediwe kana re batle ba ba ka go ntle ka gore tiro ya go outsource ya go assessa e kgona go dirwa le ke batho ba sa bereke mo land board. E re lentswa lekgotla le le sokola ka go aba lefatshe jaana go fetiswa ga lefatshe ka bokete le gone mo kgaolong e go na le seabe mo go ketefaletse lekgotla le tiro ya lone. Re tshotse di-applications tse di ka nang 843 mme re tswa go bo 1000 ke gore ga re di hokotsa ga re tsenya meeting gongwe re hitisa di-transfer go tsena tse dingwe so go tshwenya yaka ke ne ke supa gore kana gore setse re beile teng kwa kgatla ko Mankgodi le mo Thamaga di tshwanne di rekisiwa ka tsatsi la peo gore re tsatsi la re go ba gone ho e be re bona ebile gore transfer se tsebile e hetela ka kwa ya tsena jaanong kana ga go sena molao o ka kganna motho ka one gore se rekise lehatsi ke yone public education ya ke go ruta batho ya gore kana mme a re go beile o bo rekisa le fa go ntse jalo modulasetilo Rre Malebe o ntshitse mogopolo wa gore lekgotla le tlhatloso ya maemo go nna lekgotla le le feletse ebile le ikemetse ka nosi gore ba kgone go itseela ditshwetso tse di tla fefosang ditirelo tsa lone jaaka peo ya lefatshe le gone go ikokeletsa bodiredi jo bo tlhokafalang. Jessica Pilane, BTV News, Thamaga. baeteledipele ba akaretsa makhanselara le dikgosi mo kgaolong ya Bokone Bophirima ba rotloeditswe go tshwaraganela ditlhabololo tsa metsi ya bone ga mmogo le go direla setšhaba seo se builwe ke mothusetona wa lephata le dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane jaaka a kopane le boeteledipele jwa kgaolo ya Bokone Bophirima ka la bobedi kwa Maung. Mothusetona Moswane o kgothaditse baeteledipele bao go beela kwa thoko dipharologanyo tsa bone tsa diphati tsa sepolotiki mme ba tshwaraganele go tsenya letsogo mo go tokafatseng matshelo a merafe le itsholelo ya kgaolo. Marta Kaisara ka pego. Ramoswane o gakoletse boeteledipele bo akaretsa makhanselara le dikgosi go nonotsha merafe ya bone ka go thama makgotla a dithabololo a ikaegileng ka mohama wa temothuo gareng ga mangwe a thalosa fa go le botlhokwa go kabakanya itsholelo ya kgaolo eo go sa ikaega fela ka mohama wa bojanala. Le planning along the lines sa go batla gore commercial activities, commercial farming, tswelele mo motseng wa Maung Gami re batla go bona Maung e le segalelo sa lehatshe la Botswana e senyela segalelo sa go bona gore baeng ba go regala teng e nne segalelo sa gore Batswana ba na le letseno la madi mo pateng re eletsa go bona a big farm Tawana Royal Farming Development Trust e eteletse pele ke bokgosi go lemiwa 50 hectares mapalamente ba lona ba ka CCP ba le reketse diterekere ba e diretse sengwe le sengwe e kgone go create 200 jobs. Modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima Re Itumeleng ke lebetseng o boletse fa nngwe ya dikgwetho tse di itsang dithabololo mo kgaolong e le lethoko la madi a bolela fa kgaolo ya Bokone Bophirima e le bophara ka jaanong e tlhoka madi a mantsi go ithabolola. Na le dikolo le 39 tsa primary ntse le go ra ditamela mme mo dikolo tse 39 tse rena le bana ba ka nna 23,169 mme sengwe se re se itemogela minister ke gore dikolo tsa rona di na le shortage ya di-classroom 75% ya di-facilities tsa rona tsa ditleliniki da dysfunctional Maung le hihi motakase la mo teng mme ya matsa gore dipone tsone tseo di sule so you can see go le bona maintenance wa ditsela tota there are potholes everywhere but because of budget SEO ga rena tondo tseo. Fa mokgwadikgaba Re Moswane o boletse fa dumalana le kgang ya gore kgaolo ya Bokone Bophirima e bophara a tatsa ka gore puso e itamile go diragatsa maitamo a one a go thabolola lefatshe leno le itsholelo ya lone mo tsamaong ya nako gore dikgaolo di tshwana di kgone go akola dithabololo botoka. Mareta Kaisara, BTV News,
Maung. a re tlhodimela tsa mafatshe a selefatshe la Democratic Republic of Congo le kana la simolodisa melao e gagametseng ya thekiso ya Cobalt fa kgwedi tse 4 tse ntseng ba emisitse go e rekisetsa mafatshe a mangwe di wela. Lefatshe leo la Congo tota la Democratic Republic of Congo iseng Congo le ntsha go feta sephatlo sa Cobalt yotlhe e leng teng lefatshe ka bophara. Maikaelelo a go e emisa go rekisetsa mafatshe a mangwe mo e ne e le tsela nngwe ya go leka go laola ditlhwatlhwa tse di neng di le ko tlase. E re go le jalo moeteledipele wa lekalana la puso le le laolang thekiso ya ditswammung koo o supile fa Cobalt e ntseng e le mo mabolokelong e ise e fele, mme fela ba tla gagamatsa ditsamaiso tsa thekiso ya yone go ba fitlhelela se ba se batlang mo mmarakeng. Mothoetso a re tlogele go ne foo jaanong re go tlhodimela tsa metshameko. Tsatsi ke la Labone kgwedi ya Motsheganong e le 15 ga wa 2025 Mothoetso madume dumela thako ya morago e gatafa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsare mathata a setlhopha sa security systems a letse a oketsegile morago ga go latlhegelwa ka dinno tse tharo go tse pedi kgatlhanong le sa Moshudi Center Chiefs mo motshamekong wa FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Royal Area. Magosi ba noseditswe ke Dumisani Khubani, Lobopo Moremi le Arnold Ubuseng go netefatsa fa setlhopha seo sa kwa kgatleng se gapa dintlha tse tharo tsa botlhokwa jaaka paka eno e lebile go wela. A re utlwe Phusha o lopeng Mlilo. Center Chiefs ba tsene mo motshamekong o ka go bolotsa ditlhaselo fela phala ya ntlha e sena go lela mme ya re metsotso e fera bongwe mo karolong ya ntlha. Dumisani Khubani a nosa nno ya ntlha ya magosi morago ga motsamao o montle. Magosi ba tswelela ka maiteko a go batla nno ya bobedi fela maiteko a bona a retela jaaka motshwaradinno wa The Alarm Boys Maikano Tladinyane a na a sireletsa go fitlha motshameko ya boikhutso. Magosi ba eteletse pele ka nno go lefela morago ga nako ya go ikhutsa systems ba tla balwa ka gotlhe go ka lekalekanya dinno fela motshwaradinno wa Center Chiefs Moraka Tau ya tswala a bo emise jaro go sireletsa. Magosi ba itharabologelwa mme ba bona nno ya bobedi ka Lobopo Moremi motshameko o tsamaile metsotso e le 30. Tshepo ke senogile a gogela e le nngwe ko morago go tswa mo sekhutlong go dira tse pedi magosi go e le nngwe ya systems metsotsonyana morago ga nno eo. Arnold Ubuseng a ikwadisa mo dibukeng go nosa nno ya boraro ya magosi. Ya re motshameko o setse ka metsotswana go ya bokhutlong. Walter Senad a nosa ya bobedi ya systems go fetsa motshameko ka phenyo ya dino tse tharo tsa magosi go tse pedi tsa systems. I think is the game that we could have done far much better looking at the chances that we created. Se ke se sentseng se diragala mo pakeng eno re nna le ditshono tse dintsi mme re palelwa ke go nosa. Ke nako ya gore re bereke ka thata gape re nne le tumelo ka jaana re saletswe ke metshameko e le mebedi go tila selepe sa magagane. Try to go with 2 and go direct, and again still the old story of game 1. We are having chances but we are not taking them. So it's the true reflection of what has been happening throughout this season. We have been playing well, but in terms of putting the ball at the back of the net, that's where we found ourselves wanting. The sub I made at recess to bring the third midfielder. We only played with 2 midfielders in the first half, so I brought the third midfielder to try and stabilize the mid-zone area. Ke itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng ke lebeletse gore re tsene mo motshamekong o re sena go latlhegelwa mo motshamekong wa Orange FA Cup. Ga ke a itumela fela ka nno tse pedi tse re di nositsweng. Because we are solid in the midfield as well. People were just overzealous at the back. I don't know what the excitement was all about. I'm not happy about that. Mo metshamekong e mengwe e tshamekile maabane ya FNB Premiership, Township Rollers le Jwaneng Galaxy ba tshamekile maleka a lefela setlhopha fa se sokolang sa Extension Gunners se latlhegetswe ka dinno tse 4 go lefela kgatlhanong le BDF 11. NAKO United le VTM FC le bone ba tshamekile maleka a lefela setlhopha. Phosha o lope Mlilo, BTV Sport, Gaborone.
Setlhopha sa Gaborone United se tsweletse ka go dira bontle mo maikelelong a bone a go gotla go gapa bomampudi jwa paka ya 2024-25 jwa ligi ya FNB Premiership jaaka seletse se fenya sa Matebele FC ka dino tse 3-0 kwa lebaleng la Gaborone United. Dino tsa The Money Machine di tsene ka Mphogaswane o mphile Ramoagi ga mmogo le motshameka morago Tenta Igora yo tota go tlhomamisa fa dintlha tse 3 tseo di tswelela di beile GU kwa setlhoeng sa loko a re bone dintlha tsa motshameko o. Patla motho to bona tshalo upon face mo go slaza tsotsi 1-2 bona poster. What a move, what a strike, what a goal by Gaborone United. Mphogaswane abanela tshalo ya ntlha ya motshameko wash go tsena ga tshirutse ya re bone Maponda Ramoagi. It's a beauty. Bona tshalo the rest goal number 2. Wana Frankie wa romela vela Pinyati bona gone fa gora. Wash. Very disappointed with, I thought the first half was okay, but I think all 3 goals were similar. Second balls played to the edge of box, we just didn't close them down, and any time we got in around our box we were closed down much quicker. First half, first 15 to 20 minutes, we played well and we follow our plan, our strategy, we score, we created too many chances after crosses. We know that they are not enough good in area in their box, so we try to use this moment. But after we gave them control, and at halftime we try to fix this problem. Second half, I think that it will little bit better. Kick shot go tswa kwa Zimbabwe ke ne a itlhomileng kwa pele mo kgaisanong ya eletseng simolotse ya Africa Golf Confederation Region 5 e tshegeditsweng kwa Stanbic Golf Club mo Gaborone. Kgaisano e kopantse mafatshe Africa a roba bobedi mme solofetse go wela ka moso a rutlwe Pako Setereke. Shad yo simolotseng kgaisano e o bontle mo letsatsi la ntlha ka go itlhoma kwa pele ga batshameki ba bangwe ka dintlha. O tlhalose fa itumeletse ka fa kgaisano e e simolotseng ka teng. Segolo jang fa a lebile le bala le batshamekela mo go lone ka le mogopotsa la kwa ga bone. Last year I was leading into the last round. Mo ngwageng yo fetileng ke ne ke itlhomile kwa pele go fitlhela gato la bofelo mme ke ne ka fetsa mo maemong a boraro ka kakaretso. Gompieno maikelo ke go fetsa mo maemong a ntlha. I can hold on to it and just go all the way. Motshameki wa monoga Elona Masalila yo mo nakong eno a le mo maemong a bo 15 a re lentswe le la ntlha tshameka mo kgaisanong e o tla tshameka ka botswa pelo go fitla kgaisano e wela. Honestly, I just feel like you should just play your game. Don't try to think too much about what the other person is doing and just focus on what. Selo se se botlhokwa ke go tshameka o wetse maikutlo. Ke ntse ke remeletse mo go tlhaloganyeng lebala le go nna le boitshoko fa ke tshameka. And just keeping the cool and just stay patient and just play your game. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Golf Union Derek Musa a re lefa batshameki ba monoga ba simolotse bokoanyana o na le tshepo ya gore ba tla tokafatsa tshameko ya bone kgaisano e ntse e tsweletse. So far it has gone very well. The team started ditlhopha di simolotse legato la ntlha gompieno go tsameng fano batshameki ba supa tshameko e kwa godimo mo letsatsing la gompieno re mo maemong a botlhano mme re ikaelela go tokafatsa maemo a to improve from tomorrow. Metshameko eo ya tswelela mo letsatsing la kamoso jaaka batshameki ba tla lwela go tokafatsa maemo a bone. Pako Sterek, BTV Sport, Gaborone. Raitoma Raifetsa mongwe wa bakatisi ba setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se neng se emetse lefatshe leno kwa mabelong a di-World Relays kwa Guangzhou, China, Justice Dipeba a re banile le dikgwetlho tota di tshwana le go ikgogela morago ga batabogi ba tlhwatlhwa ba lebelo la 4x400 meters relay ba le bararo kwa mabelong ao. Setlhopha seo se dirile sentle thata ka ba se kgonne go iponna phatla kwa dikgaisanong tsa di-World Athletics Championships tse di tla tshwarelwang kwa Tokyo, Japan ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Setlhopha seo se letse se gorogile monogae maapane a rutlwe Btv-Dikgang. Justice Dipeba o supile fa ba kgothaditse batabogi ka kakaretso gore ba nne le tumelo ya gore ba ka phadisana ba bo ba fenya mabelo a bone ka ile nako ya gore ba ikemele ka dinao le go supa bokgoni jwa bone.
tsene se le botlhokwa gore re se dire re le bokatisi re le support team ene re na le one ke gore re ba dige maikutlo re ba bolelele gore ga se gore ba ne ba tsene mo team ele ka pause le bone on the day ha ne ba tlhokagala ha ne go iragetse gore le tsila go la hale kholena go la hale ba ya pa go la hale they were going to be brought in to come and compete so tota hela se ne ra ba se bolela ke sone se gore ga ba mo team ya ka pause ba mo team ka gore ba kgona go performa and they did that. Dipeba o tsweletse a re itumelela go bo setlhopha sa borre sa 4x400 meters relay se kgonne go fetela pele ka seo se supa fa bana le bokgoni ebile se oketsa palo ya batabogi ba ba ka tabogang lebelo leo. Having a team like this is nako yone is 258-27 ke nako hela e fast ke team e leng gore o kgona gore ha o tsena go di championship tse di tshwana le world championships o bo e dirisa o restile letsile o restile bayapo o restile kholene o itse gore o ka ba dirisa ka moso ba lapologile. O supile fa jaanong ba lebane ke namane ya tona ya gore ba ipaakanyetsa mabelo a di-World Athletics Championships le go bona gore batabogi ba mabelo a mangwe ba ba iseng ba iponele phatlha ba dire jalo jaaka ba santse ba na le sebaka se sentsi sa go dira jalo ka dikgaisano tse dingwe. Re tshwanetse re simolle gone gompieno ha re lebela di-World Championship ga di kgakala tshwanetse re simolle gone gompieno re ipaakanye ene re baakanye tsone di-relay tse re lebile gore le ngwaga e tla re a hosta di-relay and ke nako ya gore e be re simolla gore di bona gore re ka di baakanya ka tsela ntseng re ka di support ka tsela ntseng because ga re batla go tla go lusa maga rona re batla gore le rona ha ba tsona ba re lebeletse re dira re le mo ga rona ba re support e be re dira gona le maduo a ile gore ka itumedisa balatedi ba rona ka itumedisa Batswana. Tona ke lebeng go neteletse ka gore e re lentswe lefatshe leno la aparetswe ke letlhoko ka tlhaelo ya madi ba tla dira bojotlhe jwa go bona gore setlhopha se bona ipaakanyo e maleba. Ha le gore we are running short re ka kopa kae go thusa go augmenta so that re kgone gore re ipaakanye ke dumela gore jaaka re hostile yana re batla go bona performance e nte thata bogolo ya mbo mme re tshwanetse gore re ba he necessary support re tshwanetse ra ba ha more support so that ba kgone go achieve ha no lebeletse le performance ya bona no one or these ladies ba ka qualify for World Championship ba ka gola ba go me ha wa go reetsa sentontsho ya ka nentse ke bua le bone ke bua le ba BAA ke bua le coach sa bone the issue was preparation ya rona e khutshwane. Mabelo a monongwaga a di-World Athletics Championships a tla tshegetswa kgwedi ya Lwetse e le 13 go tsena e le 21 ko toropong ya Tokyo ko Japan. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Mothetso a re sa go loleto le maro ka gone go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bosupa di be khutlo go nefa tse le bogela lo kgaitse di a ke le bonye ba bitseng o ka thusa o neng a thusa ka go dira rona ka puo ya diatla tse masha kgomo tse tswa thobeng tse le phepa solantso bereka ka bona tla bona kopila le botswerere modimo jo.